Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Nitwa Nsengomuremyi Gasana George, nkaba ndi pasiteri muri Impact for Christ Ministries Rwanda. Naje muri Impact mu mwaka wa 2014. Nza ndwaye ndi umurwayi wa diyabete. Ndashima cyane Prophet Philip Banda wazanye Impact mu Rwanda, kuko narahakiriye. Nakiriye muri Impact for Christ Ministries Rwanda. Nahakiriye diyabete. Uburwayi bwanjye bwa diyabete nahuye nabwo guhera mu mwaka wa 2003. Umwaka wa 2014 ubwo nageraga muri Impact, narasengeye, isengesho rirangiza. Ubu nakize diyabete, nta diyabete irangwa mu mubiri wanjye. Iyo nipimishije, ibipimo nipimishije biza ari ibipimo by'umuntu muzima. Nta burwayi buri mu mubiri wanjye bwa diyabete. Kera mbere yuko nkira nagiraga crise inshuro ebyiri byibura mu cyumweru, ariko kuva 2014 nasengerwa kugeza uyu munsi, imyaka 6 irirenze, nta burwayi namba mfite mu mubiri wanjye bwa diyabete. Narakize rero, ijambo ry'Imana ryarankijije, Mwuka Wera yarankijije, Yesu Kristo yarankijije. Nkomeza gushima cyane, nshima Prophet Philip Banda wazanye Impact for Christ Ministries mu Rwanda, abariho nakiriye. Ndashima cyane umurimo ukorerwa muri Impact, ni umurimo w'Imana koko. Impact igaragaza imbaraga z'Imana, yerekana imbaraga z'Imana. Uje afite ikibazo nk'icyo nari mfite cy'uburwayi, iyo yizeye arakira. Hangurira abandi bose rero kugana Impact for Christ Ministries bagakira uburwayi bafite, bakabohoka, bakaba bazima. Ndashima umukozi w'Imana, ndakorera Imana. Mbere yaho ntabwo nari nzi. Ndi pasiteri, ndi umushumba, nereka abandi ubutumwa bwiza. Ni igikorwa cyiza, shimira Imana nacyo, kuko kubohoka ntako bisa. Ariko iyo ubohotse ukagira n'umuhate wo kubohora abandi, nicyo Yesu Kristo aduhamagariye. Ni umurimo w'indashyikirwa. Ndarangiza rero nshima cyane Impact for Christ Ministries ko yambohoye, ikambohora uburwayi bwa diyabete, ikanambohora mu kuba mu mubiri. See is what the Lord